kenti pada kejengwan jungi yang ni kalau nggak beda bagian ni ke jengker uni ubrio yang ni ke footpath ke beri apa orang ni ke national highway ni ke PWD ke Jungjor ke bagi lah ayo ni kisni de hadirin kata lah kalian ke circle lah payah keren bagi membar ke dapat senang nong sopo nak kalian nyukir kalian agi percaya ni bila don kejengnya keren uni ubrio beda bagian ni markaba susi kalau mbak klaim dapuram ke dorbar uni ubrio lah pentrai tang hapo ki kenta jika ni ka jengker bagi jengker ko ba long bi segment long lakir sedu ka surok ka badi jung ka PWD national highway ka jengkam jung ni brieu ula mon ong bu ukam ba ka dei sedu station surok nama hadin bangi keren ningkong ong bang la yo ka jeng ngala adap ai ka jeng thok PWD te bangi pan ko kopi ong ngamdan hadin baru ku lakti ong bang ni ai mta ka sngi te beidei bar ka dorbar snong ru wong ya dorbar snong hangi ahmad jungi hi mta hawan ya keren kumni mentah kesini hadin dulu ada kere kan ni udang ai kakot sakadar barsnong nah kalian kadar barsnong hangni hi dak buram di rumah snong bagi sekretari snong ki klam pedang hi gini kakot bu ai u mentah kesini je nah kalian ngajungi syukur pak ru bedai baka triudiru national highway bikin pek lang bedai bikin ni namar kan ni kakta kali kawan namar habangi pek larakaan ketrai kami berokot ti pentri kam lang gini ki beri umde ba ong batang ki bahe bahan bikilaan sule kat bomon kamtam ke cakap sarkar kanu kalak pandai kata ke cakap sarkar cakap kontenmen ndek ni ke cakap kadai ke kari ke jongi ngin hapde ji mangi kini ke abangi i bakanu kanu ka kam ka baki le ka baki yai lai na ka snong na thau na ka dorbar ikum ka dorbar ki don ni la ka jong ka banta bikin le timutangi yo ka jing tho ka bangi yo kadai be news ni kumut steo ni ai por ni brio bu pen lawi kini ki borok kini ki jingker bu jingker apa ka boundary ke jong la jong Di kapur ke pengen ai kumjuk nak kadar baru itu lang ini